Kore ke hufanga mo henga hi tala whatap ko tope. O ku wha o atu pa meheni ka ata mo ai whainga maari e koni e pongpongin. Ke whakahoka toa e Polokalama mawa he koni whaka Komiuniti. O ko iheni foki ko roto ke utata lere iheni a Ivoni Fuimaono. Ke whakahoka atu e Polokalama mawa he koia ku ma iheni ai i he pongpongin ke tik mo tolu. Ka hufanga atu henga hi whakatap ko tope ke hau eki ka ma ha ataklotu. Pe pe foki ki hata fonua pe mo tonga ko tope ko ngo atu ke tau Polokalama i he pongpongin mo kata ke toki share tu pe tau Polokalama lava ke tau inasia i pe mo hata hape lava ke mamata mai ke Polokalama koia o ku whahoko atu i he pongpongin tau Polokalama foki i he auni o ku lava ke o atu ia ke live e tu he tau pesi Facebook a pe Vipon Media pe foki he tau pesi YouTube i he Vipon Media be te ke la peke ki mamata mai e tau Polokalama live loa i he ongo pesi koe ni pe ke a uatu ke te mo tolu pe ka pau te ke tau mui mai ke tau Polokalama te ke toki lava pe o huma i hau whainga taimi pe o mamata ki ai whiwhia foke tata lerei a Ivoni he pongpongin malo tau mao e pongpongin i Ivoni pe a whiwhia pito e pongpongin lava ke kau mai ke tau talanoa he pongpongin he ngahi mea ngahi isio lava aunga ke tau Komiuniti o kai ngata pe i New Zealand pe katapa pe o mamani o whanonga mai mea kakai ke whiwhia ke pongpongini. Ko sai pe malo au pito solo malo e mau whainga maari. Koia. Ko i loi pe ko e taimi e ni ku tau ke i lockdown pe fok tau re volo tolu he taini. Pe neonga o kua ngahi ngawe lahi o ku wesia ki nau tolu i he tau lockdown ku tau tok aluifo pen me re volo wha. Ka ku whatame pe o ku lava pe o whainga fua ke i lava pe o whakahoko a ngai whatongia ki he ngawe anga pa moe family mi hena. Whewhe taimi lockdown ko he taini mi. Io, malo pito solo ko e taimi ko ne lockdown ni nei whai kamata whoke lockdown ni he tau ku o si. Pea nei ako e ki mau tolu ke mau lava o ilo ai whahinga teknolosia o mau ngawi aki ko Zoom.
pe koe teams pea nai a ko e ki mautolu mi he tau ku o si neongo pena e ki whainga taa ko ia he koe fo'ou ka tek mautolu anga ngau ake teknolosia ko eni kana maulawa wako pe me iai pa koe hoko mai koe ne lockdown ko eni ko mau o si anga i he ngau aki ai Zoom pe koe teams me he tau ku o si pe au toi whaingo fuange ai ngau ko ilo pe fok ko Polokalama ko ni me ofi pe Polokalama ko tanga aki i he whainga fotunga ko Polokalama ko ia ke whaanga aki e Zoom pe ma team ka ne ngo ko ni ngau lele pe lava ke tatala no ai ke ongo ki he kakai ka ke kata ki ma o mai ki pui tu o ko pe mo fatongia ko ia ko ke fuesia i he ngau anga ko nga ke taki kamata mai me ai ke lava ke mahino ke kakai ko ha uhinga o ta i he nia i he pongpong ini so ai ko ngawe ko ngawe ki ai ko AIL pe ko American Income Life na ko ngawe ko ni ko kautaha pe me Amerika na kamate Amerika he tahiwa ni mataha pe na wa o mai ki New Zealand he tahiwa ni ma pe ko ngawe ki he kautaha ko ni o ku hokau ko GA he kautahani pe o kuai pe ku ki timi o ko tokanga i ki nau tolu ko hinga ke a wate ngahi tokoni mo ngahi me ai lava ka taha ko ni o tokoni ko tau kakai ka maafu ke ngahi matakari ke he aia ko Ivoni ko hai ai ngā ue ko hai hingoa ka taha pe ko hai whainga services o mo whakahoko ki kakai i he tuunga ko ia ko mo o ngau eke tai nini Io, aia koe kautahafo koe American Income Life. Aia o kui whakanono koe AIL. Pea koe ngahi Polokalama o ku maumau ki he kakai, koe ngahi ko mautolu ai support lahi taha koe ki he union ko toa New Zealand. Koe ngahi union ko toa pe o ku mau whengawe aki mamok nau tolu, o ku lava ke mau oate ngahi free benefit ka tek nau tolu, mo nau ngahi family, pea o ku lava foki ke malu i nau ngahi mo'ui. Aia ko ngahi Polokalama, o kua e mau Polokalama ke he malu i mo'ui, mau Polokalama exiteni, ka pa ia whakatu tāmaki e hoko, o kua e foki e mau Polokalama, e mau policy ki he tokoto whare mahaki, pea pe foki he kansa, pea mo ngahi Polokalama ke he kehepe, ka oku mau e mei whakatautau te whito e mau whengawe e mau ngau he taimini ki he malu i mo ui kai pe foki he exiteni mo tokot whare mahaki. Aia kone tuu whoke tai ni mea Ivoni ko e malu i mo ui pe mo exiteni pe mo tokot whare mahaki. Aia ko e Polokalama ia ku kapau ko Polokalama ia mo whate whito ai ho mo ngau he taini. Ko ilo pe au ia ko e kautahani o ku ke sola ke kainga tonga tokolahi i New Zealand pe mo ngai whanua muri ko o si ai peni i ko nau tu waki hola kautahani pe ko hale lei o ku mau he kakai ka pau te nau insure e nau mo ui i American Income Life. Tai koe lelei ko e mau o tau pehe o ku iai foki e mau Polokalama hange koe ni ka pau iai hao malui o ku malawa pe ke ka pau e talatu he toke tā o ku diagnose koe ki ha whahinga terminal illness, Pea tau pehe ko mai hatohi. Within he Fuimahina tahawa tau pehe ko tutuna e toke tā ka pau ke puk he kansa pe ko whahinga whakoutua. O kunau pehe i lalo hifo pe mau lalo hifo i he mahina e tahawa tau pehe toke tā te ke mate. Pe kutoe peha fo i mahina e fiha pe ko fo wiki e fiha. O malawa ke mau waheua, pe sete ni manoa. O ave atu ai ho malu i mo ui, pe sete ni manoa ai, tau pehe ka pau o malu i koe ke tola tahamano. Ate ni mawhe ke haho whakatu utu a koe ia ki ai. Pe te ke alu ki tonga o ewa, pe te ke koha whaitaimia ke hanga organize ai. Hao whanki i whanua loto e kātaki pe te tangau e aki pe e ngahi lea ke mahino au pito. Pe ko whanua loto, pe ko enjoy life, I he teimo ke mo uye. Koe pe sete ni manoa e taha e toki haui aki e toki o ange ia ki ho beneficiary, pe ko toko taha koe te ke tuku ki ai ke ne tāna ki ho malui. Mana tui koe lahi taha e tau malui, o tau hanga e tau tolo to tongi, e toki toho ia ha taha kehe. Pe
Pe o totongi aki e whare mate, pe o totongi aki pe ke tuku ia e koe ia ke toki, ngā we aki he tō taha ke tuku ke ho sirini. Ka wai e mau 50% payout, I he taimi ko oku diagnose ai hataha I he terminal illness. Pea ka pau lewa oku ikai ke diagnose ko ia ha terminal illness, pa ke ilo koe foi sirini ko oku ke totongi, e toki toho ia e hataha koe te nihanga o tāna ki ho sirini, e tokonia ki hao putu, he koe mene taha ko sio ki ai e solo, taimi lahi oku tau whakaware I pe tau sirini. Pea kai kia hatau insiua, o tau fua e ngahi kawenga kehe kai ngalo e te tau tolu, koe mate o ku paanga. Koe whare mate o ku totongi. Pea o ku wau e tau whaahinga putu a ki tau tolu ia, ke he mei whakamore I he tolu mano whai ki o longa. Ka I he taimi lahi o ku kai ke tau mausia, he ko osisio mata e solo I he tawhaaki koe ni, I he mālolo hatoko taha nei ke kia hane insiua, ke kia ha sirini a ke totongi a, ke kia ha saving I he panke. Ka koutu I lahi ka pau te hanga o sacrifice I ha te ki, tola e hongo fulu, tola e taha nima, mea koe te lava a 40. O tuku ki ha aho e teu I ha aho e hoko ha mea ka kita. Aia koe taha ia ngai te whito I ngā au e kau taha koe ni, koe malu I e mo ui e kakai. O nā whai koe ha mea hoko whakatu pake, pe hoko ha to aho, o te lere holo to whamiria kita ke no sirini, ke whai ake ho to putu ka hirian koe ia, o se ai whukau taha, o koe whai ngā maari o tuku atu. Koe ia. Mani ko e tu foke tai ni mi o ku ai foke ai ngahi malu I ke ko ai foke taha pe malu I ai la ko ai ve kakai to lahi ho tau kai ngatonga o ku te ki na whanau na tolu I he ka taha malu I ko ai la ka ko nga foke panke o ku tau wanga maheni pe ko ia tau whahu se ni ti ai pe ko taim ko tau lato ai ki ai tala mai ka nga we pe ko ha te malu I mo ui pa te ikaya tu pa na tala mai pe te fie ma. Pea kone o mai ana ko ia, pa ko te hau ko ia, ko te tari pe kita, toki aho te mate ai. Pea toki te ilo rewa ko hai na te tuku ki ai, te will ko ia, ke ne tok toho e ia whai ake o to putu. Pea ke te aha whai ngā mea ia, e te wahaa ko ia, me he aho te malu ia ai, ke te aho mate, te alu ki ai o whakahoko. Pe he te lato mao maha te se ni, te poko whai ngā mea pe he. Ko te fwoi nofo peo tari pe, ke au rewa ke te toku mate pa te ilo rewa na te os mateu teu pe, kwa wai pek se niti ke te tonga ke mala e mo ngai whare mate mo pe. Ko ha whai ngā fōtunga o AI e la, o ta pe he te talawa tala ke kakai I pongpongin, o ku uhinga ini o ku makehe ai e la me ngai malu I koe hanga ka panke mo bea, te ke lava ko benefite ngai ta whaaki koe, ko ngā ke lava o fua tau he kakai taku sayang ke mau tukuange ka mau hao ki he AI e la. Koe. Aia koe taha e mau uruaki te whito I ngā ue o ku mau, pe tau pehe koe mau palomeso, mau talangi ki he mau kau clients, pe koe mau kakai. Ko hoa malu I, koe hae sirini koe o ku ke hanga afford koe ke contribute koe I he wike, pe koe totong whakawike ua, pe koe totong whakamahina ki he malu I, he ke toi hiki ia. Ta whatata pe ka pau koe tola e hongo fulu o ku ke pehe te ke lava o sacrifice pe te ke lava contribute pe te ke totongi ako o malu I koe hau pe tola hongo fulu ko ia he kai ke to hiki e taimi tatau pe o ku ai foki e mau mea hui koe underwrite ai koe underwrite o ku mau eke atu ki a te koe I aho koe o ku tohi ai aho o malu I aho koe ke sign up ai pe o kui ai hau whahinga whakoutua pe koe suka pe koe toto maolunga koe ngahi maakia o ku nau o maulawa ke mau eke ka ki mau tolu ke kakai sorry Paka paulewa o kui ai ha toto maolunga pe ko ha suka o ku mau pole lewa ke saini he ki fomu ke mau avea ki ho doctor ke ho family doctor ke mau ka me ai a historia koe ho health history pe tau pe ko ha fu ngai fo tua ka pau e mau mai ia
oku sai pe mea kotoa o koe kia hao whakoutua. Koe tola hongo furu ko ke loto ke contribute mai koe ki ho malu I. He kai peke toi hikia. Pe e nofo pe he ai pe ia o tatau ai pe ia o au ki he tau te au anoa. He? Pe kono whakarea e taha koe lifetime. He? Sai. Ka paulewa oku mao mai oku suka pe toto maolonga. Pe waha ngai whainga whakoutua, oku sio e mau medical team, oku whemau kia haki rate up ko inga, mana tui, oku ke hoko koe risk pe koe kia mau tolu, he? E nau kole mai rewa, ko uhinga koe suka, uhinga koe toto maolunga, te mau tari ho o malui, he? Ka pau ko tola hongo furu e malui ai koe ke tola taha mano, te mau hanga o tari, ka ok mau fie mau ke tānaki mai mua ai tola taha mo seni ti pe tola ua. E ti penia pe me ha koe ai lau ai toke tā. Ki he o tokanga I e koe ho o mo uirerei, pe ok whewhe ho tokanga I ho suka, pe ok whewhe ho tokanga I ho toto ma olunga. E ti penia rate apu, pe me he tutuun mi he toke tā. Ne? Aia koe taha ia e mauraki whaunga, ko ho premium, pe ko ho contribution, pe ko se niti ko ke agree ke pay, he kai peke to hikia, unless o kuiai haki I whakoutua o whemau ia, pako mea usai mau underwrite kakai, he? I ta whaaki kone financial advisors o kai ke ngofua ke mau talanoa I mau tuku hifa whahinga malu I ngai ta whaaki. He kulahi ngahi malu ia. Ka te talanoa pe whekau aki mo ngahi mea koe te mau lava e mau tolu o atu ki ho tau kakai. Ai koe tahe mau ngahi palomesi, koe haho contribution a koe, ka pau e ka hau whakoutua, tola hango furu e nof mau pe mi ai, ka uareva pe ke toki hanga e koe ia o hiki, pe te ke toki tānaki mai hao se niti, pe he koe osa tau e nima, o ke pehe mahalo sai ke toi ki hiki hake e malu I he koe ni ko lava tānaki, ko lava a 40 ha toi extra, he? Pe koe toi tānaka tola hango furu, mea ata pe ia a koe. Ka koe mea koe ka mau tolu, he ke mau hiki. Ka koe toi tawhaaki pene whai ki hiki, one off pe koe e fo I hiki koe ia I he time ko koe mai e medical history. Kone se tolo ana koe ia e tu mao ai pe ia au ke ho tau te au anoa. Koe ne tu aia koe tau enu kuki hanga o mai koe malu I e lava o alu e malu I o au ke fo I tau ko te au wanoa. Aia koe fo ke wha au hatahai ai ki tau tolu ko smahina pe ko tau kai ngā ka te au tau te au koe fu koloa ia mo wha monu ko lahi ka kitu. Kona mo malu I mo tolu o te au wanoa, lahi ngai malu ia ku iloi o ku ngata pena tolu he tau fitu noa, fitu nima, walu noa. Ka kona ku au ia te au wanoa. Ka whehu e taha ko loto ke o atu he ta whaaki koe ni. O ku te lava I Nuusilani ka pau ko whakatau mai te malu I bea me e ai ela I Nuusilani. O ku te lava o malu I heni o totongi I Nuusilani. Ka ku nofo e te ongo mātua ki tai Tonga, pe ko Australia, pe ko Amerika. Pe ngai o lava e mea koe ia I he e ai ela. Ia sai, aia koe tu koe ni, o ku te keike, ka pau o ku nofo e te ongo mātua ai Tonga, he keike lava ia. E pako taha ia e ku ngahi visone mo e ku whakaamu I he kahau e lava nai ke lava o ave kau tahani ki Tonga. Ko hinga ka lava whengau e aki. O mau lava e mau tolu ia malu I hange ko Australia pe ko hataha nofo I Amerika. He? Ka oku iai hanau tau pehe hanau account I Nuusilani. Ko si ta whaaki koe ki Tonga, o te ki ai ke whaihasi o ke ta whaaki koe ia. Ke? Ka koe mo o ni ia. Ka pau no fofonua e ongo mātu a ia. He? Ka ku naua ki Tonga, ta pehe o naua retire ki Tonga, no fo pe ai, o kai ke na toi hau, ka kuna no fofonua io, e lava e he whanau, he? Pe ko hataha ke ne hanga own ha foi policy, pe tene lava to tongi ha policy ai ongo mātu a ko ia. Even though o kuna naua ki Tonga, ka kuna no fofonua heni. He? Koe mea koe ki ha nofo peha taha I Tonga, kai to tongi atu heni o I kai ke lava. Ko Australia, ko iloi, o waiho tau kakai, o si alno toki Australia me Nuusilani. O ku lava pe ia o to tongi he whanau ia malu I heni. He? Ka nau nofo na toli Australia, o ku lava pe ia.
Koe tawhaaki koe ki tonga, e lawa beka pau no fofonua e o mātua. Koe. Yeah. Me wani ke i he tawhaaki koe ni o whahinga product po services o ku tau whahau ke kakai o ku tau ia I murini koe ke toa to toa services. Koe te alu tuki e hangai api. I ngai tau koe ni ko hiri ange ko tala no ako ngai tau maole hongo fulu pe nima pe ngai tau koe ko tau situa me ai. Na e kau e AIL he ngahi services ia na mo vete holo ho tau kakai tonga o tuki holo he u api o tuaki pe akunau pe kulahe kakai o kuna na tai fie maria ki nau tolu he mea koko kuna famo oni e ke fu mahino e ka nau tolu. Kai ko hako via kau taha kakai ko na uo fai hono tuaki na e mahalo at pe foke ka family talang saini mai he ka malu ie ka ke fu fama tala falele ke ilo e kakai ai fainga malu ko ia pa ko ai ela pe ko tala no ke ai ai lahi pe ngai product ma services pa pare mai fe kuki mo tau kainga I he society e taimi koko oku o ai tau kakai o whamatala whainga mea o ngā whenga nā tolu ke whaipe mo whamo oni ka whai mo mau hanau wahe anau tolu ia ka koe ke nā futokanga nā tolu ke ma ala ngai mea ko ia ki he kakai ko ngā ka lava lele loa whahinga service koku nā whai oku iai ha whainga whaunga I he ahoni I he AIL oku mō ngāwe aki oku keke ne whakaatai whahinga service ko ni ke ngāwe aki ho mō kautaha I he kōhiri e solo koe lahi taha ia ai whahinga ngā ue na e whai e ho tau kakai, ta tau pe mo ngahi matakari kehe. Ko inga he na e whakaata e lahi kōhiri, ko koe pe ku ke lava o sale, pa ke hao ngā ue he kau taha koe ni. Pa ko taimi koe na e maua e whai whainga maari e koe ia. Hangarewa e ho tau kakai koe na o mai o ngā ue, o nau hanga o ngā ue ake e whai whainga maari e ko ia, o tau pehe na nau manipulate ai pe na nau hanga o ngā ue kovi aki, ai whainga maari e ko ku o atu. He? Na nau alu rewa ko nau ngahi whamiri, o ikai ke whailelei e ngā ue he o siai pe ai ngahi me aia ke tau pehe ke presentation, he? O siai pe ngahi lao ia na e o mai, e he ngā we anga ko e ni ke whai aki ai tala noa koe ki he malui. He? Ke te present, ke te alo tangutu pa moe whamiri, o tala noa I mana tu I koe paanga o tau tiol pa moe ia. He? Koe mea ko toa pe, he koe te alo atu, tala noa I product koe ai kautaha, koe si whamiri koe o kunau totongi mai, koe sacrifice, e lava ke holo me foi mai ni ma he wike o foi mai ua. Kai lava ke tuku e ki tola hongo fulu pe tola taha ni ma he tafa aki. Ko uhia ke si totongi aki e nau malui. Kai kehe, nai hanga I he kau e cheni lahi, o nau hanga o kai ke nau whakamatala I whakalerei ai ngahi products ko ai kau taha pe te nau whailele I nau presentations. Kai whai aki pe ai whahinga ulunganga mo whahinga tō onga a tau tolu, hao saini he, ke ai hao malu. He? Pea me iai rewa, ko toko taha kau saini, oku I kai ke fu mahu inga maari e ia ki ai, koe haka e mea au saini ki ai. Pea kai ke uofo e ku hao sio ki he ngawe e kau taha koe ni, I he ngahi hingoa, oku tau asi tu o nima, tu o ono, tu o fitu ko hono uhinga, koe ngahi motu, he? Whakahoko mai motu. Ko uhi e kusio a aku, koe whakaofa ia kau clients, ko ikai ke whakamatala I whakalelei ka nau tolu. Ai mahu inga o malu I, pe kai ke lau ki ai, koe hako e mea aku nau si totongi. He? Alo atu pe fōki, pa wai ke utuku hifo e kau agents, ka kou tala noa mo oni eni he koe mea eni na e hoko. He? Alo atu pe agent ni I ene fuufie ma upaanga, o ngalo ia iai ko ne represent e atu ia ai AI e la, ko tau mai e malolo hataha ko e cheni tene totongi, ko paanga o ku hau pa me kau taha. Okay? Alo atu ia loto ke famous sign e toko taha ko e kai vahe ia. Pea osi ko e vahe, pea alu ia, kai whakaofa e toko taha ia ko e, na tāna ke tau mai ia, o ku te refund ia te paanga e o se mahina e fiha ho totongi mai.
mo le paanga client. So, ai ko hiria, na e ha upe ha whainga taha pe lava sale ke kau taha koe ni. I he taimini, a taha nima ase tau ni, ririu e lao, o ku fie mau lahi pe ke hau ha taha ke kau taha koe ni, ka pau o ku iai ha o level 5, I he financial advisor, pe I he taim ta tau pe o ku iai ha o pena e veliti hau FSPR, pe me he company's office, o au ki he aho tahanima koe no maasi. He? Ai koe kakai pe ia, o ku fie mau ke hu mai ke kautahani. Ko ki nau tolu koe ni koe o lolotonga I he kautaha, o ku fie mau ia ke nau foki o ako, ke mau e nau certificate level 5 I he financial advisor, ka koe deadline ia I he tau fo o. I he wafe wa tolu. Okay? Aia o whi mau ia ke whoke ka lasko e na una lotonga ngāwe. Ka I he taimini o mau fuwhi e mau lahi hakakai pe ko hakai ngā tonga na ake osi mau hao level 5 e financial advice pe ku pena iai hao whainga experience pena ke ngāwe ka whainga kautaha insurance kai ke ngāwe ke ai la ngāwe ka whainga kautaha kehe ka na e veriti ho FSPR pa me company's office o au ke au tahanima koe no maasi o he tauni. O mau whakasio mo mau fie mau e ka kai pehe ke na o mai o ngāwe. Aia ko te tuu ko ia Ivoni o ku mahino le vaine taini mi o ku liriu apito ai polisi ngāwe e kautaha pa mo e me la ko ne mo ngāwe akita to fito ki ono tuu wake tu ko ia o e kautaha o e insio ko ni. Aia o ku kai ke te whai hano ono ui pe hataha pe ke recruit pe no ia pe kakai ke ko hai pe ke loto ke hau ka ko pau ke hau re volo nima ta mo whainga tau ke fia ma e tu nga rewa ko ni tau tu e lava ia o whakaala rewa e kautaha na unga au hiki ia ka te re volo ta ka pau rewa fia ma e kakai ia ke nau alatu o ngā au ko hai whahinga o malawa ke whakamatala ke kakai I he public heni ha whahinga opportunity, whahinga maari e whakanga au ke ngā ue a kakai ke hoko ai la ko ha tau pehe ko ha toko taha nia ku ose ne high school pe ku ose ne ako pe whahinga wheitu ne loto ke hoko ai la ko ne career ia ko ne taha ia ne ngā ue tu pau tene whai I he wike koto ape I he aho ni ma pe ono he wike o kumalawa ke hoko eni pe koe part-time pe te lava to o take ai. Ai ko ai lau koe ke taha part-time he taimini. Ko ia. Koe full-time pe. He? Ai ka koe ngahi mea pena o kumau o koe fie mao pe nia koe ai lau ko pau ke hau e toko taha ko o si mao ho level 5. Ko ia. I financial pea o si pena iai hao FSPR o veriti ke atahanima e malawa ke ngā ue. Paka pau ke kai hao, pena ke kai veriti hao FSPR he fwoi taimi ko ia, ka taki whenga I ho level o nima, paki hao ngā ue ke kau taha koe ni he oku full time pea. Ko ia. Iyo. Mau whakasio matolo ha taha ki hao ngā ue full time. He oku wai ngahi training oku mau whakahoko, he o ongoing pe training ia ki he ngā ue ko I he ni pe ke lau ke ai o kutoi ma ke he ange he ko pau ke pasi ko ia ke lava whai ho presentation. Koi. Hange ko lava ane nai ne ke hange ko taimi ko ke hao peo tala mai sai ni he ke ai hao malui I kai ko pau ke rekoti ho presentation pe o maulahi ngā ue ko Zoom he lava ia rekoti ko hinga ke whakapapau I pe ai mea ko tatatau pe whakatonga pe whakahamoa pe ko hai whahinga lea o ku ke ngāwe aki ka ko pau pe ke rekod ke whakatatau ki he lao e taimini. Ko ia. Ko ne tu he taini mi ka pau o ku ato e kakai ke e kau ngāwe ke whia mau e hataha ke insiwa I he ai e lai ne mo ui. O ku nau whia mau ha whainga paanga ke nau totongi tipo siti ki mua pe nau toki insiwa pe o ku liriu e ngahi tutu uni ngā ue koe ai la taini. Iyo, aia ka pau ke whia mau e koe ke malu I ho o mo ui. He, o kulawa me atata pe a koe. Ke hanga o malu I ho o mo ui, pe mo ho whamiri. Taka pau o ku ke hao ngā ue, o ku ke malu I ke loto ke ai hao malu I,
te ke to tongi pe ho aki pe ho me pe te ke lava ko o afford ke ai ha o malui io ko ta faaki ko ni ko ke ha ko o ngawe ka pau ke ha o ngawe o ko ho fo iseni ti a ko o ke hanga to tong ka ke ha o ngawe ko sirini ko ya o ke to tongi ka mautolo ko join ko ke ha ngawe ke ai la o ta to tongi ka ko fo isirini ko ya ko pau ke to tongi e ko ke company's office aki ai fo ifika ko ni ko financial advisor ai pau ke ma ho FSPR ko fo ifika ya ko pau ke to tongi e ko pa ke to ki ha ko o ngawe ko me a ko ki ha o insiwa ho mo ui mo family to ki me ape a ko ka pau ke fi insiwa ko to ka kai ni o sa o pe na to lia ngawe o se ai pe na malu ya na to he ya ela ka ko ta fa aki ko nge ngawe ko pau ke to tong e ko ya FSPR to tong ya ke company's office pa to ki lava leva ke ha o ngawe o ko ke pahinga me a foke o kulotonga al holo pa ma fa o se te tainim ani ko pyramid scheme ai a ku hinga alo kita o fa hinga o ko pe va he tama olunga ko pe va he tama olunga ko o ku a fa hinga ela insurance ko ni o ku fa hinga fortunga pyramid scheme pe kai ko fra amo pe ke fra ala ta fa aki ko ya ki ho tau kainga pe mo hai o ku me amai ki he ta Polokalama ko AIL o ku ikai ko ha pyramid scheme ya o ku iai pe a e nau ngahi lau a nau tolo fotu matu ko ia e laia glycemia ko ngai pyramid scheme ya kon e toki osi kon e tau whanongo ke ngai mea na e whaia ngai mālau ko mea na e ta e whakalau ia ko kau tahaya ko e ni oku whakalau e nau ngā wehe o kure sisita pa ko e futau e nia e waono e nau inu silani ko anga ko ni ko e hau ko vahe oku whakape seti ko hu mai o whakape seti he ko ngawe ko e ni ko malo yangi ho ngawe mo sai yangi ho ngawe oku malama pe ke alu ko ki olunga ki he rank o ma olunga ni pe hange ko ni e solo ka pau te whakahu mai iau hataha ke mangawe kai hauia o follow ia he fie mau e ngawe fai totonu ene ngawe sai ene ngawe e malava pe ke alu hake ia o maolunga ia te au e kei ke lava hataha ia o puke hataha nge ko ni ka pau ko ku timi he kei ke lava ia o puke hataha o sisio pe Amerika ilo i rere i ngawe to taha ko ia he kei ke lava o puke ia mo whakapuri ke ene ngawe rere e tala pe ia hene ngā lelei, pe e malawa pe ke aluha ke ia i he rank o maolunga ia te au. Pe aluha ke ia o toi maolunga ngi i hato e taha kehe. O ku whai aki pe a lelei e te ngāwe. Ka o ku ikai ko ha pyramid scheme e ai e laia. O ku whakape sete rank ko toa pe, ka koe mea pe a koe, ko whe ai highest rank o ke fie mao ke au ki ai, pa ke ngāwe maalohe ke au ki ai. E ka pati ke ngā ko malo he ke u alo tau ke tawa he wahe o sirini. Koe paanga pe ia a koe ku ke ngā we. Ka u whakape seti pe o whakahoko hoko hake ki o lunga i ngahi ranki. O ku iai ki whehu i hene o ku tuku mai taha koe ni koe pe kone whehu i pe o ku whiha to tongi hu. I he ku whakau koe ki o iloi pe kone uhinga ke te hu o ngā we pe ko te hu o insiua. Ka kotui mahalo na kone uhinga ke hu ko ngā we na ki talanoa nai o kuai paanga te totongi ka te hu o ngā we. Io sai koe paanga kone o totongi he taimini o whiunga mo e tahawhi wanima. Koia. Ka ke lava hu mai koe hiki fo o ia koe ni koe o se a tahanima maasi. E taimia ko e ngai tau mai koe na e paanga e whaangeau pe aloha ko paanga e walungeau. Mana tui mau pe koe foi sirini ko ia foi tahafe ko ia o kai ke totongia ke ai ela. Ko sirini ko ia o koe foi laisenia a koe i he company's office he koe tauomi ko ngau he ai ela. You're running your own business. Ko ho business a koe.
O ikai ko pehe ka hangi ko tatalanoa kon ke pyramids ke te ala ko teke hai ikai. Ko re sisita ako e ko ia paanga ta hafe wanima pa ke hau ko ia toki ngā ue he ai ela he ku whakafo o e fo i re sisita e ko ia I he tau ko toa pe. O kai pe ke totongi hasirini ho re sisita ke ai ela o ku alu hanga tonu pe ia ki he company's office. Koia. Ka paurewa ko hau o malu I mo ui. Koia. Ko si mea whaiteri hape a koe ki he mea te ke lava totongi. Owa te ke sio ki he fupaanga I fiha mano e mau. Ka ke sio ki ho ki se niti te ke lava o fei lau I he wike ko toa pe koe wike ua ko toa pe koe mahina ko toa pe, he koe ke ilo hataha ko fei aho ngata I tau mo ui. Koia. Ka o te tau hori ke mau e nima mano, mau e fitu mano, o se ange ko ia, o ke totongi e koe paanga e wanoa he wike, pea o se mahina e tolu kei te ke te lava e ko a foti e tola e wanoa ko ia. Koia. Whakapoto ki ho mo, whakaukau ange, e fiha nai a ka hoko ha mea ka koe, e fiha e kasketi, e fiha e ha, e fiha e ngahi mea ko toa ko ia. Pa e lava rewa ke toki fika me iai koe haigi se niti te ke hanga o whei lau he wike. Koia. Iyo. Mālo pita o koe e tuku tahini ko hulu e pe he lagu ne whetu taku mai pe o ne whahoko mai mahalo e toki whenga pe ke whahoko atu te toki tuku atu pe a whika telefoni ke ni ihi koe te nau toki whetu taku hanga tono atu pe ki nau toluia ke a te koe ke mou talanoa ke nau ngahi whia mau koe ia mālo pita o mere ho kau mai ke Polokalama mo whanongo mai Mālo ke ngahi whakatalanoa koe ni e la peo au ngalahi apito ke te mou tolu koe ia o mou os insiua kana e moto insiua ka peloto ke te hoko atu I he fotu tu fo o koe ne ai ela te ko moto koe na kai pege ia mo insiua motoria ka ku ke whakaukau he ahoni ko mo ui tu ta e pau he to koe ne COVID-19 na ko time lele en ke fai mo ke whainga rewa ke whaha malu I mo ui te ria na aha mea hoko ku whia maari e pe ai toanga o whamiri e kunau ke mo ui ke nau si whaka he ka whainga mea whatupa ke i time koe o claim koe taimi ko na ke whamatala foki ko te hoko mai I he tahawhe ua nima ko na pe e totongi he taha ko ia ke company office ko paanga ia ke whai a ko ne hu. O kune totongi mau pe he tau kotoa e tahawhe ua nima pe ke whai totongi tu o taha pe. Aia koe tahawhe, sorry. Iyo. Tahawhe ua nima pe raki tau e solo. Koe ngahi tau hoko mai aia te renew e te fo I laiseni ko ia I he tau kotoa pe o kai ke te totongi e tahawhe ua nima o ku holo rewa ki lalo ke te au koe ku review koe renew koe ni e ku laiseni whakamui a aku na e paanga e whangi au. Koe. Aia ko toenga ko ia ku renew pe ia koe ke te tahawhe ua nima ia Iyo. Aia koe matu ko rak totongi pe raki fo I tau koe tau hoko koe he osi koe ka pate te tau e ua, tau e tolu, ka te kei ngā au e pe, ka taha koe ni, ke ilo I whakamui aku e ku renew aku na e paanga e whangi au. Koe. O koe, e ai pe whoke ni hia te nau whakaukau e whihu I koe ni. O ka pau te totongi te tahawhe ua ni mā pia, ospe mahina e ua pia ku te pehe ki tae whihala ke mea na te hu mai, te lotu kita ki te malolo. O te alaba refund pia kumore ai pe ia. Iyo, o koe ta whaaki koe ia e solo koe hange koe glau ni nei ki whakamaala ala. Koe totongi ai koe ke pure anga ko ho fo I laiseni ngā au e ia a koe. Ko koe ko ha totongi mai koe ki he AI ela. Koe lao ia. Ko pau ke totongi e koe a FSPR a fo I fika. Ko mao ho fika ngā au e koe ia. Pa ke toki hau ko ngā au e ke AI ela. So, pera pau lewa o se mahina e ua. Ka tak whakamore he kei ke toi lava ko mao e fo I sirini ko ia. Ko ngahe koe paanga totongi ke pure anga o koe ka mai ka mato. Koe ia. E ta whaaki koe claim. Taimi koko unau loto ai ke nau claim ha whainga benefiti unau mao me he AI ela. O kuiai, ko hae paloparema o whawhepaki mo I kakai I o tau kei koe hai ngā ue. Ko hae whainga paloparema o launga I ho tau kainga ko unau insiua. Pe ko hawhainga mea o ke loto ke wha ala ko inga ke te whaingo fuange e nau claim. Ke nau ilo e mea ko ke whakahoko.
Aia koe claim koe taimini me ahotahani ma o kuliliu. Koe mea mau Fuimaono, koe malolo pe hataha, koe mau koe claim o mau Fuimaono e tohi mate. Pea mo e tohi koe me he corona. ID ai toko taha koe ni koe o ne hanga whai e claimi ai beneficiary. He? O mai ho ID, kai ke lau ki ai o Fuimaono ho tohi pange. Tohi pange ai toko taha koe ai beneficiary. Pa o kui ai le vai form e ua. Uruaki formu koe formu ke whakamooni ai. Aia koe claim form ia. Formu hono ua, koe formu ia o maui mato koe ACH o ku pau ke whakamooni ai ko uhinga he o kai ke mauto e o mai ha ai sieke, koe ke te ngā wake sieke he taimini, ka e o mai hanga tonu pe ai sirini ki ho tohi panke. Koe mea ne taha ko whaamu pe ke whakamaala atu eni. Taimi lahi, o kai ke tohi kakato ho hingoa o koe ia i he beneficiary. He? Kange koe ni, ka pau ko hoku hingoa o ku totonu ko Ivoni. He? Ka pau e tohi pe beneficiary ia ko Voni pe ia o kai ke ia, pe aho ko hoko ai ha mate ha ataha ko au ai beneficiary koe ki ai. O atu e ku ID a ku ia o Ivoni ia, o pau ke whai e tolo i ai kai whakapapau i. Ko pau ke whetu utaki mai ke alo saini ha JP pe ko haloea ke mahino ko koe e. He koe lahi taha whoke tau kakai o ai whanki i hingoa o kai ke tohi kakato i hingoa e toko taha koe ia. Pa koe o atu koe ID he aho koe ku hoko ai e mate. O pau rewa ke delay ho claimi a koe ia ke o mai. Ko hono uhinga koe ngahi whihala ki pe ia ai pepa koe o ku tohi aki. Ka wai rewa hao beneficiary ka ataki ai e hingoa totonu. Tohi kakato hingoa e toko taha koe ia he pau ke lava ke hoko e ai whakakonga koe pe kai ke tohi kakato hingoa. Ko hapalo pale mai ke claim. Pe taimi tatau pe ia o pau ka pate ke o mai kakato pe ai Fuimaono. Hange ko klau tohi mate. Tohi me corona ai koe medical law ia pea moe tohi pea me he ho tohi pange a koe ho ID a koe beneficiary pa ke saini hongo foi form e ua ko eni ko talanoa ki ai ko o mai whakaangataha koe vave atu e mau ngawe pea koe o mai whakakonga mo hange koe mena o lawe ki ai whakakonga mo hingoa ia he beneficiary ko pau ke whai delay ia he ta whaakoe ko lahi whoki ai taimi lahi whoki aku o kai peto hingoa ki ta hera o tau ngaki peto te whanki hingoa kung fu pe ia pe koe whanki nickname pe ia boxing names ia lo ia taimi tohi ki te tohi hingoa totonu ka te kei ai pe ki ta ia ai whanki nickname ko ilo aki kita he ki te kei ia ko mo mea ko ia o la e Polokalama ai koe Polokalama whoki au whianga ngai mo kakai toko lahi ko hinga whoki tau insiua mo ui ki aho koe mate ko ia ia una ulaunga pe he atia ko ke mai seniti ke fai ake ki me fra ek ko ia to tau tolo ia una te Polokalama no to no ke whenga ke lava e ka to claim mai in siua ai ka ta ko uhinga ai ka taha ngai uhinga pe tenta tau pe ko na tolu ko se na malu i o kwa e mau certificate of we go freedom of choice Okay. Ko freedom of choice, ka pau ia ha me ai hoko ka taha o i kai ka ha saving he pange pe tau pe he pe ko ha ke totongi a ke whare mate he taimi ko ia. O kulawa pe ke hanga o kole ki ai freedom of choice mo maului ofisi pe te ke whetu utaki ki ho o HNI. Ke ni hanga o atu ka koe freedom of choice ke alu mo ia o ave ki he whare mate. Ko ave koe ke whare mate, te nau whetu taki mai rewa ka ki mautolu. O eke mai, pe koe mo oni o koe ha malu i e toko taha o malolo. Pako taim te mau whakapapau i e tuai, atu mo i whika e policy number e toko taha ko ia, e malama pe ke hanga e whare mate, o totongi e puha mate, totongi e preparation ko toa pe au ke konga malae, pe ke si alo tengi hia ho e toko taha o malolo, ave o tanu, kai toki o atu hanga tonu e sirini koe e malu i, kia te koe, pe o ku ave ki he whare mate. Ka i he whiri pe a koe.
Koe freedom of choice o mau ngau e aki, which is, o kai ke tuia o kwa hato in siwa te aha na o mea pehe, koe AI e la peta. Koe. Mahino pita whakaukau. Kia ki whewe ni ko mahi taha koe ni, koe osko te totongi te laiseni, ke te huo ngā we, o ku te aha mea ke te sivi pe ko totongi pe ko ia, aia na ke ostara noa pe kia i mahalo ki mua ka koe ke fuma ule re taha koe ni, ka ku re pe ke te whakaongo mai pe. Okay, aia koe te totongi koe, te tola koe e taha whiwanima, kua paurewa ke kumiho criminal record. Koe. Pea o ko te ke whetutaki ka pau ko au ke hau ke loto ke hau ke tanga au e pa mo au he ku timi, te ke hau koe e pau ke ai ho criminal record ti ke kumi, o si ko ia te uwhema urewa ho ID, ko ho pe ko passport ti, pe ko driver's license, pea e whema urewa pa mo ho tohi panke, whema urewa mo ho IRD number. Okay, yo fiema o koto e osi koto ko ia pe lava leva ke u saini pe mo ko ho contracti pe me ia leva te ke ha leva o seat training e fo i wiki ka kato ta. Okay, me he monite ke tu apule lulu a fala ite o kwai ki CV ko multiple choices pe ia ka mahalo for questions about 50 pe ni manoa ko o pasi pe ko ia ko haere koe na ke sign hange ka pau ko au ko timi ko koe mo au te tanga we te trainee koe ki hoko ate ngā we te utokoni ka te koe ha whahinga mea pe. Koe. Yeah. Aia koe whehu e taha ene o tuku mahi taha koe ni ke uhulu e tupe. O ku ia he whangatangata e tau motua pe ka pau ko tau whanoa. Ka ngata pe he tau ono noa o ko kei mo ui pe te mauha refund. Okay, sai. Aia manatu i foki koe kakai ko toa pe na nau whakatau e nau malu i mea mautolo a o ke tau ke wafe taha. Na nau whakatau e nau tole Polokalama na e ui koe whole benefits, pe koe whole life program. O ku iai lewa e whangaki senitia o ku ia koe long value ka o ku hange peia ha o no mai e koe ia ha o fo isirini ki tua ka i taimi koe te ke malolo ai o ku lava pe ke to o fo isirini koe ia me ho o toinga sirini pe he taimi ka tau pe e lava ke totongi pe i ho o kei mo ui. He? Sai, koe mea koe ki ho o totongi pe koe tau whanoa o ke tau ono noa kau kai ke na kei te ke whakatau ha Polokalama i he whole life policy o ku kai ke iaha te mea koe refund. He? O ke totongi pe koe ia ka kia te au koe hai uhinga te au ai ke tau ono noa pa te holi ke toi refund mai te seniti hiri an koe ia na te he ke te totongi o ke tau koe ia why not te ke te totongi ai pe te lia na ha me hoko. E koe ke taha refund ia. Yeah. Koe gadaki whehu ia toange pe o ku kehe pe malu exiteni me malu i mo ui. Ia o ku kehe pe ai malu i exiteni me malu i mo ui, kehe pe mo no seniti. Manatui koe malu i o ku whakatatau ia ki ho tau, whakatatau ki ho o peku ke ifi pe ikai. He? O ke tatau pe mo malu exiteni o kuna kehe pe ai exiten policy mo life policy pe hange ko mau toko to whare mahaki o kai pe mo mau policy ke. Koi. Kai ki ngata ai koe whewhe ka pau ko osnofo toko taha ena ne ai e te malu i. Ko hai lewa e whai kia whetutaki. Ka pau ko sinofo toko taha ne ai ho malu i pa ke kātake o whetutaki mai ka te au. Koi e. E lava lewe pe ko tokoni ka nau tohe Te lava pe au tokoni ki hawhainga taha pe ka pau o sinofo to taha koe na ni ai inau malu i. Pa pau te whetutaki mai ka te au o ko sio o ke ngā au e ka taha koe ni e toko taha na ni ai ho malu i te upasi lewa koe ki ai. Pa ka pau lewa o ke pehe ko kai te ke toi whetanoa koe toko taha koe ia, whima pe koe ke talanoa mai ka te au, whafu ofa pe ia, ka kua pau pe ke ai hoku wā whaka ngā au e pa mo e toko taha ko e ke ma whemahino aki o kai te ke whima o ke toi talanoa ki ai. Koe. Whewheni ihi koe na nau malu i ki mua, pe na kai ki fu mahino ka ki nau tolu ai malu i, pe nau tu usi e nau tolu. Ka kunau whanonga Polokalama, pe kunau whakaukau o mahino ai mea lahi ke te nau tolu. Te nau te lawa whoki o malu i, pe kai ki te tari he kautaha ia, ni ihi koe na nau tu usi e nau malu i.
Ko whaamu pe ke telefoni mai ke te au, ko no uhinga ke tatala noa ki ho malui. O kulawa pe o foki mai ai kakai ki toi ai hanau malui. Ka ke mana tui ko pau pe ke tau toi fau pe i he medical history, mo ngahi mea kotoa ko ia. Ka ka pau ke whiemau pe ke tatala noa ki ho malui, te ulawa pe o tala atu e angai tūkunga, io, te ulawa tokoni atu. Tokoni. I he family, ko hai o kulawa malui, ko hai koe ke lava. Ta pega ngo mātua mo whanau alo mo whankaureka. Ko hai kulawa malui, ko hai koe ke lava malui. Sai, koe kakai koe kai ke nau malui o ka pau tau pehe ko hataha o ku huhu insulini o ku mau he whakoutua e sukapa kuni o singawe ake mea huhu ke whaito o aki koe ia. Ka pau rewa o te kei kia hataha ia o huhu insulini o ku malawa pe ke malui pe ha whahinga taha pe o au ke whanau. O ku mau malui e whanau me he aho taha ni mahono whanau i o au ai pe ki he tau te au wanoa. Ka o ngofua ke whakatau ha malui me AI ela o hao ki ho tau walu noa. Ko pasi pe tau walu noa e ke toi lawa ke whakatau ha malui. Ka pau e whakatau ho malui a koe ke tau fitu hiva, te mau malui e mau tolu koe o hao ke tau te au wanoa. Iyo. Ha whahinga taha pe ngofua solo. Tu ke pe ka pau kua ha whainga whakoutua, ka koe lawa pe ki whai pe whipotala noa a kikia. Ai a koe pe ni kuna u whanongo mai Polokalama koe ni i oe aho ni kuna u kei lere pe nau malui neongo ku osi malolo ni i oku osi malolo me kau tahai ai ka kai koe na nau whahoki nau tolu ka ku nau whiawhia ko ngate nau lava o whetu utaki atu ki te koe ki hoko atu hawhainga mea te nau whia mau ki he claim pe koe hae kahi mea te nau whia mau ki te tānaki atu hani i ia ne tū rewa ko ia ko ngā koe ta taimi te ke lava o whamaapo opo mai pia o whia mau whuke kakai ki o mai moha whika telefoni ke lava o awe ka teki nau tolu ke nau lava whai atua ke whitu utaki ko ha whainga whaunga te nau lava whai atua ke whitu utaki ki te koe Ivoni. Iyo, malo pito koe ku whika telefoni koe noa wataha, noa fitu wha, taha tolu fitu wha. E ko whika telefonia pe ko ho emaili mai ki he ivoni.fuimaono@ailnz.co.nz. Whetutaki mai ka te au ka pau o kuke toi whia ilo lahian. Ka pau ke whia toi tānaki ha mea top up ho o malui, pe na eleps ho malui ki mua, pe oku ke whia mau ke whoki mai. Ha whahinga whehui pe te ke whia mau ke o mai ki whikau akpa moe ngā ue ko e ni pe kuke whia ngā ue, pa ke tā mai ke ku whika telefoni ko ni nai o atu noa ua taha, noa fitu wha, taha tolu fitu wha. Noa taha, noa fitu wha, taha tolu fitu wha, ko whika telefoni te ke lava tala noa ai, pea ka pau kua hawhainga mea ku ke whehui ka koe ke malawa o atu he tau Polokalama ko ia o e Pongpongini, ko whika telefonia na mo emaili te ke lava peo o telefoni ki a Ivoni hawhainga taimi pe, tene lava o tokoni atu ki atu koe. Ivoni te watu whainga maria ko ni ke whamaa opo mai ta Polokalama, ki mua ke ta mawai i he Pongpongini, kata toki wakai ai ha toki whainga maria, toki whia mau ke whahatala noa ke whamala alam ki kakai. Iyo ko whamalo lahi atu ka te koe solo ko ia koe whainga marie o ko mai ke o lava tala noa atu ai ki he kautaha ko e ni pia ko whamalo fo ke si kau whanongo mo nau tolu ko tau peo ko nau mea mai koe kau eni he kautaha o kusai au pito lelei au pito e nau ngahi Polokalama ki o tau kakai ko no uhi ngā he o ku e lava tokoni ka ki mau tolu. Ka koe ngahi ko no whakakatoa ia o ku hange peni o tau teu na iaha me hoko ka ki tau tolu. He koe lahi taha whoke o tau hoko haputu. Ka pau weke ha te sirini he panke, weke ha te saving e taha, e whaka ofa i e te alusa to whamiri o to e no ke whaeko to putu. Ka ko eni ai kau taha o nau osi, whaka awa atu e matapā ki ho tau kakai, koe mea pe a koe ke hau, pa ke manatui koe tā e whai fuoloa, whai aki pe mea te ke lava o A40, pa kono whakakatoa, pa te ha mea o whetala noa ke hataha, pa whetu utaki mai peka te au. Pa kou whamaro lahi atu, kou ia koe whainga marie, o mai ke whakahoka e Polokalama koe ni, whakataung pe mamo eki, ke ni hanga o whai tāpu e kina, e toko taha kotoa pe o mea mai, kai pehe whoki ka te koe solo, ka o maaho hoa mo ki whanau, ko o whalahi atu ka te mo tolu, malo au pita.
Malo pito Ivoni pe ku whamalo lahi te lava e ta Polokalama ko ia Komiuniti. Whatama pena e ongole rea tuki apina e tau Polokalama pe ku ata pe kainga. Waugaha mo whahinga Polokalama e aunga ki o tau Komiuniti o te tau pina usilani pe ka whainga whanua pe. Au ku mau mea i te kila pe whitu utaki mai ke lawa ke whahana whakahoko. Ko ngaka ngai Polokalama ko e matu atokoni a mo whamala ala. Ngahi isiu pe moanga e tau nofo ko he ngai whanua mori. Ka tau Mawai ai tau toki whelongo aki, ka tau Polokalama hoko I hoko ai taha, pia mo palofesa toki tā sio alaftani, I he tufunga whanua alo au. Malo au pito.